Díomh, an seachtain seo tá muid ag foghlaim faoi Caitheamh Aimsire, past times. When you're watching this video, please pause the video and repeat the words that I say. You're not going to learn it just by watching the video, you have to speak along with it. Now, for each of our pastimes, the main thing we're learning is the egg part. You can see here, egg immert pella, playing football. Egg tells us we're working with the ing part of the verb. But as well as that, I'm also going to give you a sentence that uses the Aimsire loighreach, so you can see both of them. If you think about it in English, there is a difference between tá mé ag immert pella, I am playing football, and imriam pella gach lá, I play football every day. And remember from what we learned, the Aimsire loighreach is that every day, every week, regular use of the verb. So here we go. You're going to pause the video and repeat after me. Ag immert pella. Tá mé ag immert pella. Imriam pell gach sathern. Ag immert pella. Ag immert imániachta. Bhí mé ag immert imániachta. Imriam imániacht gach seachtain. Ag immert imániachta. Ag immert comógaíochta. Tá mé ag immert comógaíochta. Imriam comógaíocht le mo chara. Ag immert comógaíochta. Ag immert rugby. Is maithlam ag immert rugby. Imriam rugby sa fork. Ag immert rugby. Ag snáb. Beg mé ag snáb sira. Snábham sa linn snába. Ag snáb. Ag déanamh lúthchleasaíochta. Tá mé ag déanamh lúthchleasaíochta. Déanam lúthchleasaíocht scoil. Ag déanamh lúthchleasaíochta. Ag déanamh ghlaciíochta. Bhí sé ag déanamh ghlaciíochta. Déanam ghlaciíocht an sathairn. Ag déanamh ghlaciíochta. Ag déanamh garadóireachta. Is brálum ag déanamh garadóireachta. Déanam garadóireacht le mo bham. Ag déanamh garadóireachta. Ag déanamh cócaráachta. Tá mé ag déanamh cócaráachta. Déanam cócarácht le mo iad. Ag déanamh cócaráachta. Ag seanam uirlis ceoil. Tá mé ag seanam uirlis ceoil. Seanam an fiddle, an piano agus an fadóg. Ag seanam uirlis ceoil. Ag canna. Is even lum ag canna. Canam le mo rang gach seachtain. Ag canna. Ag domsa. Tá siad ag domsa. Téim ag domsa gach céadaoin. Ag domsa. Ag bailiú rudaí. Is maithlumm ag bailiú rudaí. Bailíonn jellycats agus bábóga LOL. Ag bailiú rudaí. Ag immert físchluithe. Beg mé ag immert físchluithe. Imriam físchluithe ag an deire seachtaine.
ag imirt fís clutha. Ag códú. Is mathlum ag códú. Fálamíam códú ag códar dojo. Ag códú. Ag tarraingt. Tá mé ar áras ag tarraingt. Tarraingíam picture nua gach lá. Ag tarraingt. Ag paintáil. Tá mé go hiantach ag paintáil. Paintálam sa hiomra site. Ag paintáil. Ag múnlaíocht. Tá mé go maith ag múnlaíocht. Múnlaíam le cré ar scol. Ag múnlaíocht.